rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isamtakibiri. Allahu akbar. Reka mbanze nshimire umwarimu mbere yuko mbaza ikibazo. Mbanze ndamushimire ku majambo biravuze kabisa. Irya mbere aravuze ngo Yesu ni waharira ibyaha. None hejo hagaritse abantu hano abihanisha ibyaha. Noneho ndababwiye ati nkuko yabivuze ntimuzongere kuza guhagarara impande yiwe ngo bari karabwira ngo mwatore muze mutegereze Yesu muze mwimwibwirire. Nuko bimeze. Muze murindire Yesu muze mumwibwirire kubera oya nta nimero za Yesu afise ngo mu telefone amubwiye ati ibyo mwambwiye namubwira. Ni aho wakoze day ikigira kabiri atavuga ngo twasomye mu gitabo ngo cyabaki ngo cyabakafiri ejo yadusomeye umurongo muri Mariko 9:2 ngo uzobaho ugwato ngo gw'amazi ngo ko muri abakristo ngo muzamugize iki muzamuherera yabajije muri Bibiliya ni yabajije Jehova niyo murongo niyo yawukuye kumbe babakafiri baba Yehova uno munsi arabihakanye iyo poa kabiri ngo aho twakuye ikibazo ngo twakuye muri abakafiri iyi ni akatolika kumbe muramenye ko aba bagabo mutari kumwe nabo abakirisi mucakenge cyo cya kabiri 1:3 Luka 1:3 Luka bavuga mwarimu turumukira basoma n'abandi inyandiko za Bibiliya safi muri iyo minsi ari ariko agenda yutaja mu mugamba Maria ipodora abakenyezi mwipodora mwijyakara mwabyigiye kwa Maria twagiye isagara cy'Yudaya safi yinjira mu nzu kwa Zakariya aramukanya Elizabeti yinjira mu nzu aramukanya Elizabeti Elizabeti yumvise ndamukanya ya Maria safi inda ikinagira muri we Elizabeti yuzuye mu yera Elizabeti umvise ikibazo cyanjye kirimo na mwemu yera bimwe tambatamba na mwemu yera zamu Elizabeti yuzujwe mwemu yera avuga nijwi rirena ati mu bagore urahiriwe acabwira Maria ati mu bagore urahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe irahiriwe turiya ngo n'imbuto yo mu nda yawe igize gute irahiriwe Yesu yabyawe nande Maria ari mu nda kwa Maria ngo yaruruti urubuto ikibazo Imana n'urubuto cyangwa niyo yaremye urubuto salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh no mu kazi ka leta bamwe abakukuruke bagataha kubera imyaka iba idakwiranye no gukora akazi ivyo uwe nawe giye ntanga akazi mivuga butumwe we naguharupa kagenda kuryama muhira nabajije ikibazo nisunze inyandiko aho Elizabeth yujijwe mwemu yera abwira Maria ati mu bagore urahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe igize gute irahezagiwe ncambaza nti kamba Yesu ari Imana nimba Yesu ari Imana n'urubuto canke niyo yaremye urubuto niko nabajije wari kunyere kuti mwakimwe Imana niyo urubuto cyangwa ukatusomera umurongo ukatwereka ko ariyo yaremye urubuto aho nta bintu byo gukubita amacenga mugari amacenga rero wakoze afise icyandiko cayo 15 Matayo wakoze byiza reka aravuga ati mwandyamwe kaganaka ajya amacenga wakoze nayindya ndumvumeza giro wandyabyawe Yesaya yavuze neza ibyo yavugishijwe n'Imana kuri mwe Yesaya yavuze neza ku byari yavuze kuri mwebwe mwandyamwe ataba abantu banyu barishibirwa yabo abakuminwa ni mwami Yesu haleluya turagukunda tuzokuvuganira bigeze kukubaza ati n'urubuto cyangwa ne yaremye urubuto kwikubitira umuziki cyane turi hariya muri za club twagiye ariko imitima yawe iri kure yanje imitima y'Imana iri kure yayo Yesu ati basengera ubusa nagusenga we Yesu we Mana yanje aho mugusenga usengera ubusa ndiyo basengera zero kuko kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu muzi mpamvu namuteze kijya nahiza ahantu aza kumpa umurongo ngo Imana yivuge ko ariyo rubuto ndahabura none asimbira mwa Paulo ngo noneho ngo Imana ni byose n'umubunikire mwa Imana ni umubusa n'ibihuna birahari Imana ni igihunazi ngo ni byose tipe atavuga ngo Imana ni byose ngo kubera iki ngo jambo rimwe rwe nzanira jambo ndetse nkwereke jambo icarike
njane logique yawe iyi cyo yanditse ko ngwiki jambo yero ni Imana y'abakristo iyo niyo jambo yawe niba ikintu cyose cyizwe ngo jambo tuvuga ngo niyo Mana ndazi impamvu ndabivuze impamvu ndabivuze 3:6 Zaburi 3:6 Zaburi Yesu ngari ikintu yakoresheje ubwenge reka ngwereke impamvu ndabivuze uturaba ko bihura n'ijambo 3:6 Zaburi haravuga hati safi haravuga hati naam ijambo ry'Uhoraho niryo ryaremye ijuru apana ngo jambo la parole de Dieu ijambo tu apana jambo ijambo Uhoraho jambo niyo fana ijambo ry'Uhoraho uvuze jambo ni fana uvuze ijambo c'est vrai ijambo ry'Uhoraho naam niryo ryaremye ijuru safi impuhwe muzo mu kanwa kiwe safi izo zaremye ingabo zose zo kuri ryo naam kuko igeze isi yegeranye amazi yo mu kiyaga ikirundo ibwini bimuriye mu bigega kuko isi yose niyubahe Uhoraho ngiye kubihuza na konfa ya kunu twagiye isi yose niyubahe Uhoraho safi kuko yapfutse bikaba iyo havuzwe haboneka ijambo la parole apana jambo ijambo igishanya abantu mwaciye kugira ishure vraiment kuko yavuze bikaba yageze bikaguma Imana yageze ngwiki yari yageze ngwiki uzivyo yari yageze 2:1 Ruka iminsi 8 igeze ngo akebwe bamwita Yesu safi ryatsinda ryavuzwe n'umumarayika atarasamye inda turiya Imana barayisamye inda abemera Imana yasamye inda inoke hejuru Taka abantu bafise akirizi online abantu basenga Imana yasamye inda mkono juu aone kama ni waongo urufunguzo twagiye yego tipe ataraza ngo Yesu ni Imana wenobize urufunguzo Yesu yaradimissionye nicemera 16:18 Matayo nanje nakubwira yuko uri Petero umva yahari urufunguzo kandi ku rugo rutare nzoguba kwikishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorushobora safi nzoguha imfunguruzo z'ubwami ko mw'ijyo umufise imfunguruzo ni Petero Yesu yarazitanze yarademissionye ahindukiye Petero wahindukiye umufise imfunguruzo aterera inyuma yanje shetani umufise imfunguruzo z'ubwami bwanyu n'umugabo wita tipe shitani muze mwinjire twebwe ntiturimo salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh takbir Allahu akbar